Sente tutura ne kukibaho MTN tera hasimu yona eyo kwenda kutera ho muri Uganda ahashiringisha tumurika tikitike wabone ne dakika mushanju zabisha orukutera kurugaha MTN kuzaha MTN gasta emwe itano emwe star ibiri hash uzaha nkoreji. Nakutangira TV wasti wo murunjo ryo noreba TV kandi uko nagakanze na program Sente Tutura kandi rizoba nyenda turebe abantu abakore bishumuzo obwiro bwinjinyo ne bishumuzo bitwa bikusiskara tubireta batuhira mu kopi zendijo twena turebe kopi zezo bazihambata na ijata kwate kishumuzo ayihamwe chino. Program Sente Tutura ne kuletera MTN kandi MTN hati MTN Smart Series ezines mununju mnonga iwechora akorere bangwaza aha MTN Service Center zona obase kwetunjira esimwejo ya MTN Smart Series bitu esimwezo zijana za Twitter na WhatsApp byona ebintu smartphones zikubazine kandi utakayebwangu wagure esimwejo nofuna memory card ya 4GB hamwe na internet yabusha iwechora akore reba ngo watunge esimwejo ozabuhereza bulungi obwa MTN. Nakutangira mnonga seba program tugambira mazina gawo. Mazina ganje no nyeta tumusime Nikolasi ngeza rwa mujojo Nyarubungo muri Shema district ensi. Ndiyo mukozi w'ebishumuzo bwo kuwareba mu mugo nagumana memyaka 14 ngatanga gukora official rukumurwe 2000 yenyine 2000 naguma. So nduza kora mu mugo tindazi nkigendere ngo rwendo ukora ngashoma kunaheze O level na za UTC Bushenyi na phone certificate in electrical installation for after patungo yo kujeta. Then after 2 years ni jambara na Tanzania Ministry of Works and Transport ni janzire kora training final training y'amashanyarazi konga abantu abana nkora nabo ngashanga bakaba bakora mu weekends kwa buri maka no mu mugo yabe nakora ogunda arbaje so nanye cyanye James zabuja ngo no mu mugo no nakore nashanga abashamba bakore bishumuzo azana shanga uri mu mugo utakuhenda azana shanga bine muri relationship na nebe nshomire abonye nganga no masiyore ko ndamanya mu practical nebyo birumwe so kuna kuzoroka cyane gukunda nabwo nagutandika final nahenda namashanyarazi nganjere hatanubwe nasigize guonga na specializing Tugambe business yawe jo kajitani kota. Kuna bitanjire gwega mintu hayro gwenchitegerize mintu y'amashanyarazi ngoro mu weekend. Nashanga icyo kubanza abantu bagamba kwesa amano make icya kabiri tize technical work kugira ngo n'umuntu mu gurukajo icya tunashanga kuna inkora amashanyarazi ishanga abantu waiza kora mu ndenda kushashore after 2 weeks after a month ngana shanga no gukora orukushashuru tukubanje so jena no manye cyo wakora utagora mangu wakora icyo cyanshemiza munonga. Tugambire okwiza bari yawe kugenda ko kwikaha ukora bintu ki medede na kanta ha mwanya gwanje ogu so mbana shoze ibintu mi home workshop mu ndomu tebo yone rare brain tinesh kubachiroho setting tour zanjezi zona nsibezi bench vices shoza na tour zezi nabanye no mu moguriro mbanza ngumarira hasigara ntegerezo guru kwijja tishkwetaga nguze kushora ari mbanze kutere birango pande omno bunkora nebishumuzo byonga twe so twine bishumuzo tubinombeka bibiri hariho kureta ategeje nogere bana switch yapshi ategeko kubera switch yapshi no boy no kore kishumuzo kisi ya plain nkechi nje bashitaro mino gona then ofundura switch yayo munda twine twita ngo rivaza mino mu rujungu ne rivaza so ngago kureta key shape osharashara this branchi ojishara according to the rivers then rivers kwa shape yishumuzo kuchara gereshita kucharasha ibyo ne biringa switch yapshi then waza minyororo watu ne minyororo nkeji erukushanga ne korwa mu bishumuzo nkebi so ko gureto tuguru brain gutine shigwineho
so nineta branki, the same branki of this make ndriringa gukore horze ziriya nka muri varsity bivaza n'ubunko buntu bukora buri ngo bushazobu then abubunyureka shape yacu y'ishumuruzo alternative from tunasabiza y'ishumuruzo yacu chikwigura then arikwende cyakangahi icya kabiri nawe ninkora mapping nda machine yo areba bishobozi cya kabiri cikushana neki bino munyororo gundo gwebwe biringebi yagunima ogugwe chikenge cya besi cyakozesa atesha natural brain atecha abachar brain atugame ngo areteke basumye ngo ndakwa ateshiyo mbiyechi nacheche ni nshara manza nchipuma bezo nsakar payanjeje norene chwereka uchahika kandi wataha kandi chiringo chimirizi no kusharaha akingana naha mu rubasho chinde cyo wano buzo mu mukutugudana kandi no kushanga weninga motoka yanage bishumuruzo so no bone kuntwarayo njigure I remove one of the rocks either boot or wiji ninga switch na nkore chumuruzo ninga motoka no sabo ine chumuruzo kwende cya kabiri ninga no sabo ine munyoroko ngo nabo kucinjire nagweno ntwara smart opening think honda kwiguraje munyoroko sigara guhurira no rwiji rwa gusigara guhurira zezo areas mbona hano ukora bucumuruzo cyone muri kintu cyone cyo kumangunisha mu mucumuruzo cyona nichikora cyane nyonyo ngani ndakora ukanya ngune ko sabaton zibutine chumuruzo ngebi yasigara byone aho kure natamwe chumuruzo imani nichikora omuntu yanaza gukora ebishumuruzo nkebi nabana yetenga materials zakuboine this is a bench vice mugashogoye no kukwata nsebe ngo kunabikoma hatu wodi ya bench vice no itago fire nyeri kufiringa then warga fire waheza kuchikora fire kati yungu ndiyo ngore ngufreje hati chokorebera ate shumuruzo chino chireba nchigure ngufreje nena nyendeki unacho chishane na neki so nyino gumanyezo nsa card page ndokuma distance from distance zingana kaza distance ya kabiri chingana kaza ya kashatu finally ijine ya beri original kahendere jidi uprokete neji zereta eigwire aho twaturiya materials aho twaturiya vice then ko kuza shumuzo nkebe nagambe bimnyoro bimami yendaho hacksaw. This is a hacksaw frame and it's bread near cutting echumuruzo echi chikingana na nechi then the watu ino hona drill assuming ngogo mnyoro buna ni kugambira onda gukora echumuruzo ubwo no yeguzondisha drill akwa tokushara search kandi no drillinga utamumuhenjere yono buna ku removing achi rivers zawe buna kushara echumuruzo aho twatwine drill then a fire of course nanani garakezaho tukoesa byuma bingi no kubona screw drivers frata and star according to screws twatwine he michebe geji no murabrikansi kwantu wenda ku removing achi umucherenyo then wano he rivers ezino shemere kubona ko isa hinyundo wina ko mankaka ndakachonga kino mugasho kuka kutera ichenjere no kuya muri va yawe materials nizezo program Sente Tutula kandi twine omwami Nicholas tumusime okukora ebishumuzo njano murumo murungi wagureba okwakwihamu ekishumuzo ekindi n'ebintu byakukozesa omutonko ko yakugambira program ejine kuletera MTN kandi MTN hati ine MTN Smart Series za MTN Service Centers obase kwetungira esimu ejo kandi watu wagure esimu ejo nejana na free internet ninga free bundles za internet kandi na memory ya 4GB ekikuru leba ngo wazaye wagure simu ejo yegita awereza bulungi munonga obwa MTN